Checheka na mero foyo mera oringi Dennis Michako show kibenong nero ni ibedo ki wedo achiel man honorable macho magen go boko lok matek matie tung i West Nile. Udiko matin ia yom tutwal mi bedo ki wedo mokene studio man eni kit me waro no umegiwa wegiwa Jimmy Weng madong tie ingere kenyo honorable Okot Peter mi Tochi County. Honorable Ajuli. Afoyo twalo mera pat, afoyo wan luo TV, me luo ngadore, bedo kalok kidano, ana afoyo twalo. Honorable Okot Peter, any MP Malatin Chochung, Ibulu Kui Pachuli Parliamentary Group. Kui mafudo karma be, lo wenki Uganda, chakama mwakama Uganda berukwere, kuo kuyo berupe, logo berupe, dao berupe, dano yeme la yeni mawa mer no ngutiere wana mero foi FPG tika ting mabe Afoyo so far again uchake mabe yen Jimmy Weng ka foundation ne ti mabe chair mabe well mero gen matie kenyo wiye mero mo atama meni wanero ngomatie ento odiko matien wan ki honorable Okot Peter wa mero meri chero ka boko lok kit ma change wina nyo kit ma ta timne ko bede niang matot kit ma ka bedo ma pat ko de lokum yotkom lokum kwan lokum bebedo onyo bene generally a spotlight on Tochi County kit mano jimiti ko de wan poro mo ngene onyo joma tikin gang ichar mo ni gro bede gi ngey maduong loyo mo ne waji wan ti mabe ero ka mo ko ni ti mabe be ngo no loyo chi watam ni kinu kene wan poro bok na mabe mero won gang ki kume ene o wach kamano lock NT well mero tamni walui odiko matin waneno jimne kitatika wat kwede gen ma ketika na matera yeni Tochi tikini o chako gi kejo for twalo umera pat an pa bi ol ki fonyi pa bi ol ki fonyi penya ni Tochi tie kining Tochi tie di ning Tochi tie ni ning ena ila penya no Afoyo twal Tochi udikuni ucho mabe yes pacho ki ye ento udiku weng no aroro kita paju cho kere yes so amir wachini ucho mabe generally kit ma ki loko kere kita ngar ka ngar mo pinyini kere kumiliet ma itie wikitana ot jat wachini ko bangoy way ko pe tie ni way ti atima be but pe no ne uchuo kwiji mabe oro no incident moga chela rio no tie ento bayan la Tochi chuo mabe donc kit ma iwaji ni tien watie ka boko lori ane wachi wabineno lokum fonye lokum yorkum lokum beberu generally i Tochi constituency yena weka chaki ki lokum fonye kit ma watie tam furu lora tam ma rio fut ki lora duong palutino gitie ka dok gang ka ripe kilo nyoro gi yueyo mitam ma rio yes ya kwan general ni Tochi apora ne pe ki ya chuli chalo kagalo kaine na chuli sub region watika struggling me ne ni wadworo nyu warojo fonye udok kita chon kitu no kingeyo kere so ene struggle ma kabiru weng tie kayele minane utime ma wabot wa Tochi watika timo ne bena kumeno ento ye wajni bot wa Tochi ingeyo wan watie wa bordering Gulu City Gulu City ene wa bordering so gai kwanwa chok ki city so inoni jomukene ki city gi bien gi kwano botwa jomukene gi bidok ki Tochi gi chero gi kwano i Gulu City so watie ki categories mi gai kwani ario ma pat watie ki man ma ti pagamente ki watie ki man ma gitie private pa wegine so
enini kero dulario bene mi kwan pien kai neno man ma pagamento ni management ti chingamente man pa wigine bene management ne tie bot wigine so ikit me kwan inoni duong lunyoro magitiki kero gichwal lutino gi iman ma tipa wigine but majority pa lunyoro gichwal lutino gi igang kwan man ma pagamente ni now pien tia pora igang kwan pa wigine pieno administration ne tie paruere gitimo mo dan man ma pagamente ni tie well resource in terms of lufonye gitie in terms of structure urikwani gitie ento watie kipero on laxities ni because chamu kene no facilities ma miero gwak lufonye igang kwan pere machalo uri pa lufonye attendance pa lufonye doko ping because of distance mano miero gu worry chi enu ni kelu goro ikit mi fonye weko kai neno kai ter ni ikwan kar ni ichiat kong neno mo udiku chone gang kwan mo pagamente ibino ni ena fonyo miero by 8:30 uchakero ni ibino ni classes mogo fony food peraka going on piano la fony piao timongo no la fony put piao o ento enu ni beno kelu goro weko ibino ni gang kwan mo tiero mabe ki uri kwan no weng enu lutino noriye pingo pien no la nyoro no ni pien pero mano fonye pi woro katini kwanye lutino giro gichwalo rigo ibo piny okay so ene bidok no tika kelo pero mukene itika weko gang kwan ma chokoro pien ne no gormo ni tie itika chwala tien no ibo piny ento pi bo piny bidok la tien woro bidok o late ineno we so weng no tika kelo gor at the end of the day. Well, honorable, I might take my meaning that painting that picture, it can make one. La chincha a local query may be to canny near Magirne, Madongo Kiwi program. Ma iteta ni schools mogoti mati area mamego, Magitimo bene pay my bear. True. Ento PM one actually po a nano leo deu pagang kwan and you going kwan erone. Kino kana we were willow ne school mon mati kin pincha itojini. Tika timo peny mabe ento PMP wangeyo onyo kuya peny mon benetie wachoko gio watero ge kaberi mapat. Wakwanyi gio kitoji watero ge Gulu City, wakwanyi gi mokana wakelo wa Kampala. PM don wangeyo ni kwan mon mingo minoro tie. Ene benetie peko ma wanero ni tika yelo dano. Kono wa wote yenyo yo kitmo romotio ke pekone. Ento la penya ria ikane lokum kwan. Udiko matin. Ngo mawuno tika timone mi konyo meto kero mi fony igang kwan primary kidong secondary kit me wayo ko ni wek ben wonero ni grade mon ma wan to lo yeni obedo mabe ka school otimo mabe ma kunti toji ono mirwa mi igi kero wek ben dire go dong dire ben go mete lo tian maro betie PM kumbere ni lo tian de nyuolo ben gi kwano numbers school chane ben dano poye mabe ba pegi ngeni duonga dano me keno kane cannot quantify to the quality la peny mi achiel tiken. Well, for Israel, umera pat gina chiel ma miyo rwano nge ene ma chiel dano neno the outcome ni skuli eni dano karo ye mabe ento ngo mo wero kato penyo kate mabe nyuru ni ikwan stakeholders berutie and stakeholders igang kwan dano polkare tamoni tie lufonye kilotino kwan lunyoro
gi distancing themselves lutela gi wenere government in general are all stakeholders. So gin ma mier down nen any an ka kwanyo la tienaro ki toji ko keti akwanyo la tienaro ki lela bar primary school. A chwalo maybe school mo walwero nyo a chwalo wai igulu city. Okay? E for ngo ma ana bikero chalo la nyoro ikumkwan pala tien enoni. Now party ka neno ni transport mita la tien luero. Okay? Niano lim, miara chiat ka limone, party ka neno enoni. Men, all those are expenses ma ana tika kerto ne. Now, kache ana wero la tiena ni odon lela baro. Effort ma ana bi kero muno anti waluer ni a kerri come ki lela baro. Ma improving environment na mi kwan. Welfare na mi kwan. Alors berutie. A kero chunyani ning. An mo na chiara limu la tiena ki di gang kwan. A leyo loki la fonye ni ning. A limu gang kwan, a encouraging lu fonye. Meno weng jemi ma contributing, ikit mi kwan. So, it's true, tie gang kwan mo kumakit gati ma bejo. Endo ka waji bena waji ni, pingo mukene piti ma be. Mukene be piti ma be, nenen ma wano chako lokan, a waji ni foundation pa jim weng pigitego. Yes. It's true ni one wakelu lutian wa muguma bejo. Pien measuring ni gang quantity kati umabe ni ki measuring at P7. Mano results udugo. So awaju beni neni one wa tie choki city. One wa yubu lutian wa muguma bejo from lower classes. Ena gi oi P6 ma wakelu gi mabejo ni unyuru gi kwanya gi chwalu gi city. In any way. And the cream mano wa yubu gini. Brain drain. Yes. So iagi kine en mabejo ma miano gu penye ki botwa pien wana wa yubu gini. Gi chiaro gi penye ki city gi yubu nyingang kwan mai city. So eni is gien mabene watie ka timone me lok kilu nyuro. Mina nene penye iagi kine Joma city ni ki joma ti botwa nyuka mo iken Uganda national exam when bid exam adi achiel. Okay? So pien wano yubugi guchier dong maybe P6 unyo P7. Pinyur ni gang kwani chana yu fuenyo mabe. Makanye ena yu fuenyo mabe. Manyun kago weko gi bena kenyo food bena gi romo tiyo mabe unyo gi tiyo mabe karo. Pien loko environment bena destabilizing gen manok kerno gi react meaning. For Matek, look adhering to the roots. Pen gimone kamati. Take a kwan, which equates to school dropout. Don't chalo in chalateranyo, when you work with the local leaders at your level, how are you helping address issues of high school dropouts? Lutina nyera bene, ki wai nakalingar honorable macho wa yakaini gang kwan mapi chokwede, wega lutina nyera pe mane tutwal ka balo chawa, giberu ki chawa moroma mi kwan, PM no jima gemiera mi konyo gi ti chochot bene tie. Enta wanena bene kinu kene NP moguma pe ki amenities, facilities moguma pe ni. Lutina nyera woro wot bo pen, iken wot gini gi chera bene gurwata ki lutina cho, guak pene mkone mukeno yacho, mukene pigo dugi school, teenage pregnancy bene ti kenyo. Kidong, ka guak bene no lutina tum, uguti ya okwan, dana weng pe kwana marom. La tien pala chan moni, wone pirama chwale university, enta no do tiyo P7. Onyo tiyo S1, S2 ne moni. Vocational skills as an option to skilling. Tika teach, itoji. Lutiana di mo tika observing, yan wajina, honorable, anatima rake kony baba, PM gen wangeni mira o bori bene kony. Ento, wawajini, kony pa honorable ni, pirama bedong the most definite thing ni omiro betie. PM honorable be kenu kene bene, mege bene no urem, bene no bene pe. Chi, wachor gikining to embrace programs of vocational skilling, especially now more take a presidential skilling hub. Wacha an para mo konyi bat connection mabe ini uchiru ka fonyo teach fonye. So la gami mere generally
ilokom dropout ilokom gwakolo tena nyira kidong tammi itij matino ni kwana university ni pero motio ko pero ni ero kan ne chere yu ifonyo yu po art ikin gang down to yu po art chenjui ngeche no romo konyi chere in la kin gang wa mer munyi tammi Kenya. Well, for your part, ma chel ngej information what ye ki opportunities maduong ento kiene mogo no pingej madano pe kere mingenu ngo matwer no ngekwene wero pol kare lutiano mamekwa pigi bedo ki kero unyukare me tapping onto those opportunities ma chel Tochi Chalo constituency one watie bless ni watie ki gan fonye ario ma gitie technical okay watie ki Bobby Polytechnic ma absorbing Lutiano mi chero ka kwan ma pat chake ki gami from P7 by the way. Okay, from P7, Senior 4, even Senior 6. Watiki Bobby Polytechnic, mafonyo lokumfu, fonyo geru, fonyo teaching ma pat. Kidong bene watie bless me beruki labora, narayan kilwoni Commonwealth. Okay, and dong wal tiga lakonero dong tie no narayan ti under Office of the Prime Minister, and dong kumbe wadugu tie ite Ministry of Education. Okay, so enoni absorbing enoti eno maduong. But mapat ki enoni watie kete wajo ni watiki Presidential Skilling Hub matie uding but enitie for the region. Chalo actually sub-region manuneno districts bungwen ni oweng ki city. And to intake gi IT la ping bien ki mwarachiel ki gamu dano kirio. So each intake kachalo each district no ki mine slot mi te alutino piari wangwen again. So i mwarachiel no lutino piari wangwen we are bor. Mano meno mere chalo ibolo. Itwomo pigi ko buchi oni kulu. So no pi. But individually bene chalo office ma mega chalo member mi parliament watimu bene skilling wafonyo lutiana nyira ki lutiana wobe tailoring ma kache nen wa gamu gi wafonyo gi den kagutiero kwan wa yele wa wero gi dok gang ki startup kits ma gi dok ki charani wero no kongi wa goro bene bulu wafonyo gi bene bricklaying and concrete practice and plan what ye me venturing into simple mechanics. Bien kay neno mod petier kakamo trading center mo village mo ma in pibi no piri. Okay? Ibi no piri ka weng. So what be nano ni miero wa identifying lutiano awobe kere maniera bene. Bien kumbe dong petier dok teach mo mai wachi eni lutiana wobe giken eni lutiana nyera giken teki magam tiki kero maromo matiki miri o miro fonyo gibene i simple mechanics weri gumi bene kon chalo mi yupu piri gi i areas ma pat i kin piny manotie i pajo kuno. Now ka wano mi ni training chalo jomu kene ma wa pien chalo tela dengi po wachao chon. And watimu rotational sub county by sub county. So jomogu kwa timu chalo jomogu ma gitiki miri mi mete. From there wachero gi mete ki kwan gitimu they are examined by under TVET. Okay? So twer beru ni la nyuru ni po beru ki kero mutually ki kwan ati ento kai tiki iberu ki discipline i chako ki piny furiromo owa university I don mot so eni be ni i don kono ingeni tika timo jemi ni piri keni
Idong ki ngech exactly gien ma ini twer timone amiro wacho ni tie jomo kene ma guchako ki craft one okay kumete kumbeti they're in the university and they are even lecturing a university so ngarumo pocha teaching ka opportunity tie mamiero wa mete ki encouraging dano Tammi ilokom yajuchan ke pero palotera magatika dropping ki gankwan to trale lutera nyira aberu kamo ma la telo beru ka wo wachi liel yang no lutera pe bine liel era ko menong ke goro liel lutera e point liel en chama no ludir dong tika dogange lutera dong tika yope mi bino eningo I gang liel chi ikit yup patata ene mena tika nyayo yaju ikin gang we ko lutera pe tika tiko kwangi yom h ke guak ma pe palo nyodo pange ngom mer wachi dan matin mo dik matin la peny ma diet ma miero peny wachako o kanyi ning kama wati yeni wachako o yeni ning ka wa neno generation ikar ma wan wati lutino probably lunyoro wa no be piti jomo kwano to twal ento giober lunyoro magen lunyoro pilu nywal guber lunyoro so with PN watika dirego mabo ikit mi piet kumbeti ka yini neno ngat man tie pire en ki ore communio system unyo kit manara yang dano beru kere do gange wachiaro wangweja ko kiye true beru chala duogi mi pero ma wano beru ye ento en mier wano doko ko chien ma ichak nen la tien pala wuri chala tini peke ko ni eni ana ya nywalo ka wera jo ento waneni in la tien my society ma mekwa imi la bolni iliel na kayang lutien pi o iliel ento kumbeti dong lutien ay pon iliel why ma chiel kit ma wano ter ke iliel kumbeti surprisingly kumbeti dano ter u doko liel doko chalo yuera iwinyo wa wan ma wachere koko ni iwinyo kai ki le liel la ngare biru chu mada you hear that any weng topping Neno, anyway, topping. Piandong watero liel as a show. You know? So inoni ingeliel en radio mo ma ke kero mi konyo legani. Utieno dako ginapat. Dako dongi miel. Dako dongi miel. Okay? And ki control ma bene dong duonga lunyoro. Duan gi udako perero ikum lutiano gi. And because tijmatek pere inoni kala nyuro wadi gi no la tien neno ni mapat ki en la benefit mo ma anatika nungun ki kume pere. Okay? So wa dog la nyuro la tien pi winyo. Ineno. So pero ma dirtie no ma miero kiti matek kiti materi ni machiel lunyoro should restrain kaneno ni gichako ker lutieno piny giloko ke lutieno wan lutera be kawa no opportunity mier wanen ni wa encouraging lunyoro mi bedo ki lutieno wa wek lutieno wa be luremwa wek what they go through wanunge pien kien mogo lutieno tang pien no wa peka mini gi attention ineno chika dong in pi guarding latin ngarumo ni wako kuja bumi ne fony ci dong fonya ngo ma en ngata wako no bumi yin dong no pi ngeyo en madite en enone ni kape be de chocolate latin ni me wako ngat mokana yo fonyo fony makete ka fonya ko wako ni poborom rwate ki mirni ket ma ina mer ko de charo la nyodo ono bo wek lokka kwano wadu kong ilokka don lobo ki yo ki wachi itoji for example ke nero yo ma aki toji bina tiang
stretch monti kenyo inoni yo peti maber twal donc itika kupe kining ke jo mi district minene jo ma anti atiang kenyi bene kago furen fu ma ini wachi biro dan fu mateke afuda gi monni o chuk ento o chuk bene no yo keno kanete mango timarach we apo karmo beri campaign bridges mogo mo balle imiyo kon ki charo ke bolo pem mogo wek kenen meni access is okay any polkar down tamni teach pa MP wigi willo ni MP charo logo pe yo wani yo wa eni timango timarach kadon ikonyo mere miyo kon mere miki bolo pemmi any kon goodwill utika teach kining ki district department mi what nero neni yo machalo en makete wach neni ke yobo wek what chato will ke what padano ma chenjui obed bena yot well ma chiel districts maduong mi Uganda ma Omoro beti kene gubino road equipment grader, wheel loader, lorry, excavators, guno sets, and egini umiyo kony madiet. Ento enubiti me wa mwara livario kapara biro livario kapara boro. So dong chok o almost mwara chok pa. Chok dong o ki mwara pa. Since you know, so aging per machines be don't tie. Idea me in road equipment we are on districts. Me ni tiju woro u yoro yot kamano mieta ye. Kidok bene chake mwara alibario kipiario we dek gamente uchako mino chente. Chilling billion achel both districts or weng mikonyo maintaining yo chingeyo kache unen originally you PT state mabe and then miri tieni mier tim jim maduong but with little resources chi aduogne iromo tim ger maduong ento no quality ne petit mabe total okay so we are the first 2 years me 1 billion government support me where was spreading until a member me district roads committee every member of parliament be la member me district roads committee makachiano o ki bero pin ki neno ni yo mene mamiero ki carry chente he know there is a lot of competing demands. So where pimwara mario ma chiakene was spreading or say ne ko good ka weng. Okay? So indeed uguro ko bene ka weng. But kumbe dong pimwara lim ni anyway kita dong chano jay ka wengi dong wa chak timu quality work. Okay? Bien olo pini yo weng ti mabeju giti mana ento olo giti passable. Wek dong ka watimu manori eno watimu mabe anoburi. So where selection ma watimu pimwara eni weng dong you weng makwitiyu ye kibi onyo marami ye. Does this also answer to the question Mark ni you are trying to address the high cost PM district kok keno kene ni welme gwako godi keno kene benen tila mal ki benen neno polkare ko pange ko gene ni this is a common knowledge ni Gulu city ma mego ma wona city ni pe ki road equipments polkare ge beno ki gamu wa yo Omoro Gulu ki come ma Gulu district ge beno ki gamu road equipments wa yo Omoro donc kay neno the high cost of maintaining the roads kidong yo mano miro ke yo bena yo Omoro vis-a-vis the cost kumberi ko doporo yo don te ka nyane marajba dano chako nero do tela wigi willo ni gini chake ke tela mete dero ka don karo biro ko biro iketo no gen gi mero ko ya ma chel enu dur ma luti pagamente magi engineering department gi goyo ma wano tela ben wa goyo borluak ni ma chiel yupu yot
So ka yo mo ne ki yubo mer ki gwaro. Now ki gwaro dong ni ning. Na yang uno watie ki gang system. But pange pingo ministry withdrawing okay. Pien the gang system no ka yo ki yubo gien nong tigi beru mingo nene ne ki gwaro ka te tika din ki chiaro ki juero ber mango ber mabe. Ento lokum equipment yes ma chel district mogo pay ki equipment. So kache pay ki equipment iromo chono piere ento no miero ki sanctioning miero ki mini tuero mi lekune ki district mo kene. Now lekune ne bene depends on tini ning any district kono pien ka an bene tiki ma mega bidok miera kunye kono mega tika ngo tika buro chen. So emi team megire ento luruk no jomoni ma ini bilego ki yene gitieni ning ki dok tik ma megi chalo botwa yo mor tik mi mwaka mo karo fudwa tika tia ko ne atiera ne fudwa tika tia ko ne atiera pien ka emedo ki equipment breakdown and ka enen machine ro bale regional workshop tia chele ken macha tigulu botwa kenyo ento no gamo tijwa ki arua gamo tijwa ki moro to pien region for the north mechanical workshop tia chele ken igulu so inoni line up where ki servicing grader and the machine no benete kare. Ofo matek etika neno One Road TV program iru painting watika boko lokwan ke Honorable Okot Peter Tochi County. Ke tiki chawa onye miero penyo Honorable atamani abimi kare where bet ke kare mi go chim line titulo 782-745-292 la penyo mo eken ma tie chok kenyu nyo lok mo inimiti Honorable omwin dana mati lela baro kenyu watiki crowd mo gem neno TV jomati palea angeni kubelino TV mamegu kondo kwan kare o lokke Honorable wek wa mwinyu ngomati Honorable kono wa woti mwinyu tampa dano onyo kangarum pigo chim chama foot pedonye studio ni wachini pat la rubi foi matek mi bere wonke Honorable Okot Peter amerno penye Honorable Honorable pero ti matek keno kene ilok mi yotkom ngo ma wono tika timane mi nene ni oyat mati level ma piny chalo ma mego en mati chwaki teng gudi ni pange teng gudi mane ki nero ni yat po tumiye ki bene dano ko bino gunong kony mi yat pange oyat mero mati chwaki gudi well watiki uriyeri maduong mati chwaki teng guru mone mange achiel ki kama traffic beri yeni mano fupi oyo paka ni is that that is no that is a Billy Korabili? Korabili. Probably. PM oyat mati duong yes, duong like I say, mero wachune ni machel watiki uriyeri maduong mogo pa wigine ki mogo pagamente. Yes. Entro pagamente watiki L Center 2s ki L Center 3s. Magitie itoji. Mero wa ikachalo lokum yari eni tie pero madir ni ali uriyeri roweng. Kache nen yat ki kelu due pitum no yaro timongo no yaro tumoro tum pien lu tuo duong kere tum pien pikitika managing mabe en ka Kenya edong lok tie waberu ki incidence ma pat pare I ot yat ma pat bene ot yat me Bobby no yat tika rueny waberu ki pero ot yat mi la kwatime no yat tika rueny so ki neno ni joma were involved and kit me neno ni udi yari ki managing mabe good taking actions ma jomo kene ki marogi jomo kene uruenyo bene watij mamegi so yes mier ki mete ki neno ni kayaro o stakeholders ma mete ni mier good receiving yat chalo health management committee I think security chalo gisogi mier gu bien gu neno yar ki receiving and then lu daktari mier ki mete ki sensitizing gen ma chiel pimmi nene yat rueny bad Mario bene
gu jolo tuo mabe. Honorable, loki ilokom yotkom. Kane dire ortiat tie health center tu pagamente kit makayo ki kwede ni. Dano bene wajani gitika nongo pero stock out belutie madong iloga iye kombeni. Entropol karne dano gi reyo o yata gamente yo gi chere o yat pa wegi gi. La chien kono jimi pa yo yat gamente bene tie weng ba. Ento furi munyi gi ngaru koko. One kind ki peka konyo eto again they are opting for the private bills, private hospitals vis-a-vis government hospital. Any peka panga? Yeah, ngayon pero madiet bordano machiel wanen ni ot yat pagamente. Kayini they are process kita miyor gitiri kere. While ot yat parwere nyo e clinic ini bi kumbere bi peningin wana mere bi no chot. So dano tamo ni agala mugo gwak matime ki ot yat pagamente piano miyor gichet step by step. Gino ni galo gi yet piging ni chiaro step by step ni pire tek ikir mi investigating tuo where kai iagikne kibimini yat marwate kingo kituo manokir mango kir mage kwedo kede. So I think dano tamoni kage kama ke jol gi yor kama Peter dakika no yatoro gino ni pire tek ento duonge iagikne ibino ni inibino konmo no yor and iagikne pe bi chanki ta meta kere ma doki bi ending up dok kwene doki gine doki ot yat pagamente ni. So pire tekni miero wan machalo luak wange ni kache wa ot yari ena kitero ni we kongi tim gino ki pim gino ke no process mingo mi yenyo tuo. Yeah. Ofwe matek lokom ordiat. Awajini waiton wiye ene wati gena kloni professional consultation. Hotika penye ma knock enta ngene niangti ye matot. PM wajini mirwa team spotlight itoji kabir ma wan tika beri en tika beri kining. Ien me tika munyine ni conversation nyoboko loko ni ka wan kwanyo kikany wadwako wenke bene online. Bene food mete kikuno dano miyo tamge dano miyo logge ijima pat. Honorable. Economic revival loka gwiling loka chienne tima tek kumbedi eni kai no chienne idon taji wachini roba be ento amero munyo tammi ilokom PDM kibori toji tika tichkining kun bene no wangeyo ni at one point, not even one point, this is a daily thing. Gena gwoke toji ma inpiye aki toji ni. Ene cha weng no oloto i group money, chabiet money, pane wajin ikom, ati wajo ki kin gang because you are in the kin gang, pilo kin gang. Ne, most of the time, you go ni hona betikwe jal toji kumberi. Kama command. What keeps you in the grassroots level? Cha wenge ni you have a lot of engagement with the local people, which is a good thing. And in terms of economic empowerment, mapat kibole chop that you have heavily invested in. Metek donki PDM kumbeti. Do you really look at some transformation? It is a yes and no. Yes. Yes, PN machel baby no terwor query mo madano per in that grouping mi boli chup. Ma miro wachi tika konyo matek ma chiel eni olibi yelle ni ichabira chiel olo kere chilinga liwa chiel ichiere timngo bol ichiere bol ma kai bolo o kakamo mano you least expect ni obukonyi mano di mateke olno itika mo kamengwejo ye mai chiaro igamo ye gimo dong tika wot ni ning awajo ni dano weng ti ye pini dano weng o weng ento kabiru maduong dano giti ye pero madit ma aneno ki boli chup ma chiel
inoni ng'at achiel tiyogo i groups maromo 4-5 ma pat an gin weng pigi bolo no inira group weng pigi bolo inira achiel so ibinoni in terms of chawa ichabir achiel matiki nira bir makai kwanya achiel miching chabir michero kalega yueni no dong nira bichel chika de tiyo group abich magi bolo bene inira ma pat so no itika balu chawa for the 5 days kerni uchero bir for 1 hour no it is scattered meno ma achiel Mario cha weng no itika yele pien chieng bara ja no mier yin chiari bol chieng ario yin chiari bol chieng adek yin chiari bol chieng angwen yin chiari up to the 5 days mano lupe ki 5 groups ma in tieni ento be romo goro yele matek gor chirni ni weng i bol ikabera di ikabera chiel no apor no umini the other days mingo mitimo timo kene manyoto down to tichi chao gi marach exactly Mario kai guor kero kachiel mini kero bene mi planning pien ena gi bolo ni gideno bene an kama wore maduong ini deno malupe ki kero kritika timo kritika bolo ne kere chika scattering o igor kachiel kai bolo wero mini kero bene mi deno mango mi deno madir wero bene planning mitimo gini mo kene but Mario bene kama benefit tie atim attending gonyo la wala gi mega chiel ni anoma kitika gonyo la wala chi wachini anti na tika dok gang ki chi anono pien aberu ka yele mi duo chulu banya chi apenyo mega wai I chulu banya ni unoi gamo mingo en wachi gamo chi ane ko weng madit I chulu kila tiene gang kwan cha wai mego ina ye bi dok gang ma chunyi yom piem olo tot kore pien kore ngo kore tie kere bi dok ki chi nono la tieno kwano ineno so boli chup tika mino kony maduong but ti jomo kene ben magitika misusing pien chalo ka chiera orlega pa mor ko le o cha mo ke wai mino cha den wai boli chup bene gimiyo cha den jomo kene miyo cha den kita gitika progressing kere kita gitika tikere yo mabe endo jomo kene bene gimiyo cha den kita pikitika tikere ngo kita gitika tikere mabe chi generally dano fun mera konya now me wacho economic liberation lwen eroni gamento kero chene PDM gamento okero chene gi project makloni grow itoji tikini well kai neno the program pat pagamento enoni mogo actually tikinye amiro mi an example chalo grow nye long arada enter practically on the ground conditions ne meeting period we tried organizing megema pat gamo luti ki district binu loket gi enter no the lineup kit condition ne period total enter down to teme bien ma chel kai winya kichen ni grow itamo ni o chinongo ne chot enter steps ma mier kite qualification ma mege ni mier go bere ma chel mier no do be mego matie biachara biachara eni mier be registered inanwe so tugi walu joma duong ki char mi beru pereye ento watika yele minane ni olo ubole wek chiana eno beno o PDM dantika gamone jomogo tika kerne tij mabe eno jomogo beno tika lanyone malupe ki priority kama nugu kero yengo kama nugu kero ye mirne jomogo kero tij mabe jomogo kero guwilo le chalo diegi jomogo umeru wiye guwilo dian fu an gitika tij mabe eno jomogo keno men gu chero guwilo hufa mi gono music
Jumu ken ku chiar ku wilu mattresses. Miniano. So tie 50-50. Well, Honorable, just in summarizing our show, Odiko Matien, Amiro Peñila Peñma Miyagire Chawa Timararach, and Nero Ketika Wachani, we should be winding up. Honorable, Dano Tikemire, An Katkoni, Amiro Binokofu, Ento Aditamane Fu Ma Mira Funi, Kernape Miwilugwak, and Diang, Mifu, Kernape Minongo Tinga Tinga. Ngo mawuno taka timene in terms of giving access to value additional equipments bodlu fu jima chalo tractor fu ching kibere wangeni Omoro is one of the food hub ma at least at some extent lobo konoya iket mikelo chama wana chama city moranga gi soya bean gi kijimo go matiam tene ngo mawuno taka timene me miyo kero idlu fu me meto kero gi bana mi fu we ku neni ada ko eni ka tijindire peba wana fu. Yes, ingeyo fumo kan ma inyele adugene mi orbetie. So ma achiel ena ye ite program ma pat watika nene dano miero gore under cooperative. Ite program mi ACDP ki constructing stores maduong. Chalo itoji botro Kenya watie kisto achili ya boj, watie kisto la kwateme, watie kisto bobi, watie kisto ya remu. Now, stores in mga kerogini mikelu wilu fu ka achel. Ni yes, ma achel iromo fu chalo piri keni ento ite grupi eni ya gikine ukelu chamu ki kero ka achel in the store. That is another part of value addition. Ni kagwako kno, kagwako cham tie. Kaki gwako ka achel, mini ukero mi negotiating for the market. Okay? Ma achel ugwako kama pobo bale, ubutiki douane mi nongu la wil kika kamo kiken me binu nongu jimiro kak beradi ka berachiel. Now, wek cham oisto mirno ki fu. 10 minutes of agriculture wano tractors. Ma wakerogi ite lodge pa dul. Chalo itoji no watiki tractors adep. Achiel wakero under Church of Uganda. Magiana gitika managing. Achiel tie under the Catholic Church. Ki achiel tie under Kweyo growers. Meno tractor ma means of agriculture. Umeyogi under wealth creation. Ma indong what you do ena ye here booking chi konyi kifu. But organization ma konyo bena da minane dano will romi fu gere capable Uganda. Uti mater ukerdano into groups kumbeti dul maduong magubero under capable dong gitie ka dugu a cooperative ma giti UTG giti mo jemi ka chiel ma dano ubero under that program. They are progressing well. Ofo mater mero information ma honorable omino honorable daka chile ken lokemi agike bod jomo nera wodi kumatin. Ana foi ritual joma gitika neno wa ko kuija ma achiel kumbet lutino dugu gang. Anyimu wa weng uchumi kum lutino wa megwa wa guogi watika yele materi kumgi tam yue mitam enitie chabira der chabira ngwen yele matek ma yele ne romo balero agulu pi wero toy dugola yen promotion ma mi argu time ikwan mitam ma dek wa par pigi wa guogi mabe mete gi tich ikir ma watimo jui kon wangeni don wa wuchung itija ngoma wan watimo chalulwa. Ofo mater meno lokpa honorable Okot Peter Tochi County meno bene kelewa yagike pa program amegwa odik matin anya Pat Robert Larubi amero foi danaweng kona wachi boko lokeni wa akikany wa mete kwere i program chano amegwa charwanduo TV no wabinwoy bene kono tiano chawa ario midiwo inge news chot we in making